Why are you always with the president? Why aren't you president Mongotera Mnonka Moripo? Why? Well, you're not a politician. I'm not a politician, but you're always with the president. Indeed, the last weekend we were at Pre-Cape Farm. My meeting, I looked to a visit. Then Vanena Marano Guadamo and Nanch Kumbero Gintiripo. Didn't do my lights, can you have a picture of you found by my president? Can I was No, you are not invited. It's head of state. But my Auntie Matia is official visit. Sakanda Kumbiro Tichi, Dinkendiripo. No. But I don't Guadamo to Kumbiris. Okay, fine, nowhere. Okay. So I didn't to Kumbira, same no trade fee. But they didn't to Kumbira to please by all means was they don't want to go up on my lights. Okay. Yeah. We are not invited. I want didn't know when don't you what? Yes. Come on, you my VP would say. My VP, Vice President Chiwenga, the Baba Wedu, Wamanangagwa and the Baba Wedu, Wamahadi, the Sekuru wangu. Through kwa amai so wamuhadi ndimningina wa John ko mwana amai wa my sisters sakando upande utichi disekuru wamuhadi I think wakatombo yatichi enda over mabazi ya islanders or something. Kwa islanders, I remember that. Same na Chiwenga the Baba Wedu. We love him kupati. I'll give you an example. When he had his wedding ndakatofonerwa ni someone from his office wachiti tukudama Rolls Royce. Okay. Ese ma Rolls Royce. Saka ndinana baba when you respect them zokudala. Yes. Fantastic. Katonzi, we are going to pay. We have a budget to pay for those Rolls Royces. Give us your charges because my Chiwenga Wati, she wants to be in a Rolls Royce on a special day. So we are going to pay you. Give us your hourly rate. Ndigati, please tell the Vice President that he is my father. Come on. He is the Vice President of the Republic of Zimbabwe. Yes. And the Vice President of ZANU-PF. So he is not going to pay a cent for my cars, and he can have them for as many days as he wants. Indosara angu ndifamba netsoka. Ndakavapa dzese mota nane mota 6 ma Maybach machi. Ndakatosara ndiri muchipick up. Ndakuvati mota idzi munodzitora Saturday kuseni muswe muchato. Ndakati aiwa garai mazitora Wednesday kuitira kuti dzichiklinwa ende vesecurity vakada kumbodzicheka kuti mota dzakachena here ende madrivers enyu vadzidze kudzidriva because obvious hamubvumidzwe kudrivwa pakatoya masoja akauya kumba kwangu nemadrivers avo ndikatovaratidza one by one iyi giya riri apa iyi handbrake iri apa iyi dai vabva vatora dzese ndikatosara ndiri mutsoka. Saka ungarambe ndikati ndibaba wangu ungarambe nchidaro pamuchato wavo ndikatosumukawo ndikapuwa microphone ndikati nemukono wangu we$50,000 US ndokutendai baba ndafara marora mandaisa 50,000. Saka ungati havasi baba wangu. Saka usateerera zvepainternet zvinonzi VP Chiwenga hates me. He does not hate me. He does, and I love him the same way. The same way I love Wamahadi, the same way I love President Mnangagwa. Because ZANU-PF vakabatana. Zvamunoona painternet hasi zvirizvo. Vice President Chiwenga wakapinda Mnangagwa chimwati, they share the same cup. They love each other. They are one family. Wakagara muoffice ma president. One time Secretary Abati VP Chiwenga wasvika panatonzi General Chiwenga is here. Get out of my office. Because he loves and respect. That respect, yeah. Yes. Kuti kokanyakana naye nako tinozokanzwa mumwe musi because VP havazogara panze. Iwe wakagara muno musina zvakutaura uchingotaura zvisina musoro. Kera musoro wako buda muno. Watodzingwa imomo gospel. So they are one close family, but internet tries to divide them and say ninga awirirana ninge kune faction ninge ninga there's nothing like that. Oh, that is lies. Hakuna zvinhu zvakadaro hazviko kumusangano wedu. Asati akambozviona isi. Ukavaona vari vese kana panga pa political kana chi. Plus body language should tell. Even at the airport, have you seen how he speaks to VP Chiwenga? Yes. Vanenge vachahagana, you know, it's like vacharona ma high five. They are very close. Atoshikuti, you can see they love each other. Okay. So first family murimwana, you're okay with the first family? There is another self-imposed son where uti murikuzvikwanisa ndakasvika ku Tanzania. I don't know kuti ndangari pa internet kana kuti because ndandapuwa accommodation na president weku mandasvika murumba kanzi welcome
Mr Mnangagwa.